Hello guys, ese nawe iki kintu wari ukizi? Wari ubizi yuko Mango 4G simukadi ya Mango ishobora guhamagara imirongo yose kandi ku buntu? Hari umuntu rero ndi kuyihamagaza akavuga ngo ibyo bintu ni ibiki, ngo ntibishoboka. Oya, igisubizo nta kindi, ni muri za video za mbere nakomeje kukwereka, nabyo biri mu kamaro ko gukoresha VoLTE. VoLTE uyikoresha ushobora guhamagara ukoresheje Mango 4G cyangwa za simukadi zicuruza interineti gusa, ariko ubu ngubu ushobora no kuyihamagarisha, birashoboka cyane. Nta kindi rero, ukurikire video zanjye nakweretse z'uko ushobora kuapudetinga sisitemu yawe, z'uko ushobora gushyiramo VoLTE muri telefone yawe. Ikindi, niba VoLTE yamaze kugera muri telefone yawe, dore uko ushobora kubigenza nawe ugakoresha free call cyangwa ugahamagara ku buntu ukoresheje simukadi ya Mango 4G. Nta kindi rero, urashyiramo simukadi yawe bisanzwe, numara kuyishyiramo izaza imarikemo. Nanjye niyo mfite muri telefone yanjye, zaza hano urabona yitwa 4G LTE, zaza uyikandeho urekereho, zatunguka hano handitse gutyo. Nta kindi uzakora rero, uzahita wakitivetinga ya 4G calling yacu twabonye hejuru, ya 4G calling cyangwa ya LTE. Numara kuyifungura uza wakitivetinze call, uzahamagara ku buntu, ntabwo uzongera kugura urwana n'amayinite yo guhamagara. Ni ubuntu buzima, ni ubuntu busa rwose, nta kibazo, ushobora kuyikoresha. Rero guys, icyo usabwa gusa ni ukwesitara 4G LTE cyangwa VoLTE cyangwa Voice over Long Term Evolution muri telefone yawe, hanyuma ibindi byose ukabasha kwenjoyinga na moment ziri unlimited. Yeah, that's it. Ni ukuvuga ngo utanyuze hariya nawe ushobora kujya muri settings, ukaba wajya muri settings ugakanda kuri sim and network settings, ukaba wakanda kuri ya 4G LTE yawe, hanyuma ugatunguka hanze n'ubundi ukaba wakwesitaramo ibyo, ugafungura 4G calling, nawe ukabasha gukoresha umuyoboro wa internet wihuta cyane. Yeah guys, iyi ni Jado Tech, kora subscribe, like, share, comment, video isharingi ku bandi, nawe ubasha gukoresha call z'ubuntu kandi ziri unlimited. Yeah guys, mwakoze gukurikira, ngusaba kureba amavidewo yabanje yerekana ukuntu ushobora kuactivatinga iyi 4G calling. Kandi aho uri bugire ikibazo ushobora kunyandikira kuri WhatsApp, nimero iri muri bio, kuri TikTok ndetse no kuri hasi muri description nimero irimo. Ushobora kunyandikira WhatsApp, but call I'm available. Yeah, hanyuma ugakomeza kwenjoyinga na moment zitagira ingano, uhamagara bawe ku buntu. Mwakoze cyane gukurikira Jado Tech. Ibiganiro nk'ibi byo utuntu tw'ubwenge nakagaruka. Ciao ciao.